Arabia Saudite ni igihugu cy'agatangaza, kivugwaho byinshi kikandikwaho byinshi bitandukanye. Wowe unteze amatwi akanya ukiziho iki? Utaratekereza byinshi ariko banza wumva aka kantu. Ku ruhande rumwe ni igihugu kiyoborwa n'umuryango w'ibwami ukomeye cyane ku isi, ufite umutungo ubarirwa hafi muri tiriliari enye z'amadolari y'Amerika. Ku rundi ruhande kandi ni ahantu ikosa rito rishobora gutuma umuntu afungwa. Igihugu cyagezeho gihana amarobo ubwene igihugu kandi kikohereza n'abagore bize ibijyanye n'isanzure mu kirere. Muri aka kanya rero tekereza ko nawe uri muri iki gihugu, ubundi wumva ibyo ugiye guhura nabyo bitangaje kandi bidasanzwe. Mbahaye ikaze ku muyoboro wacu w'inkomoko official. Reka duhere ku kintu gitangaje cyane. Muri iki gihugu nta ruzi na rumwe ruhari. Abaturage bacyo babona amazi binyuze mu mazi akurwa mu butaka bwimbitse. Ikoranabuhanga rikura umunyu mu mazi y'inyanja, ndetse n'imishinga minini y'ibikorwa remezo by'amazi, ndetse no mu mijyi minini nka Riyadh na Jeddah hubatswe inganda zikomeye zitunganya amazi y'inyanja kugira ngo ahinduke amazi meza yo kunywa. Ariko nk'uko mubibona, hari akandi kaga gakomeye: ubushyuhe. Ubushyuhe ku manywa bushobora kugera ku rugero ruteje akaga, bukarenga hafi °C 50. Ubwo bushyuhe kandi bukabije bushobora gutuma kaburimbo ishyuha ku buryo ishobora no kwangiza inkweto zawe. Niyo mpamvu abahanga mu by'ubwubatsi bakoze uburyo budasanzwe bwo gukonjesha bukorera munsi y'umuhanda. Birumvikana ko umushinga uhita utugeza ku ngingo y'ubukire bukomeye, kuko muri iki gihugu buri kintu cyose gifite agaciro kari hejuru cyane ku buryo utatekereza. Arabia Saudite ni kimwe mu bihugu bike cyane ku isi byitiriwe umuryango w'ibwami ukiyobora, ariwo Al Saud. Ntibishoboka kuvuga imibare nyayo y'umutungo wabo, ariko bivugwa ko urengeje tiriliari imwe na miliyari 400 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tekereza ku bukire bw'umuryango w'ibwami w'Abongereza, hanyuma ubukuba inshuro nibura 16. Urumva ko ari ibintu by'agatangaza kandi bidasanzwe. Ng'amateka n'ububasha bw'umuryango wa Al Saud. Umutima w'igihugu uterera Riyadh, ariko amaraso atemba mu mitsi yacyo si amaraso asanzwe, ni peteroli, aho ubukungu bwose bushingiye kuri iki gihugu. Isosiyete nini ya peteroli ku isi, Aramco, niho ibarizwa. Iyi sosiyete ifite agaciro gakomeye ku buryo ibigo nka Google cyangwa Apple bigaragara nk'ubucuruzi buciriritse iruhande rwayo. None se ubu bukire bugera gute ku muturage usanzwe wo hasi? Ku muturage wa Arabia Saudite, imibereho ishingiye ku bufasha butagereranywa buva kuri leta. Imisoro hafi ya yose ntibayizi. Uburezi ni ubuntu, kwivuza ni ubuntu burundu, uhabwa n'inguzanyo itagira inyungu, inkunga y'ibikoresho byo mu nzu, ndetse rimwe na rimwe n'ubutaka iyo ushaka gushyingirwa. Ariko ntuzinge ibikapu byawe ngo uragiye aka kanya ukimara kumva ibi ngibi, kuko ubugwa neza bwagenewe abanyagihugu gusa. Ubuzima si bwiza na busa kubimukira bagize 40% by'abatuye iki gihugu cya Arabia Saudite. Icyakora ibi ntibivuze ko abaturage ba Arabia Saudite bafite ubuzima butunganye rwose, cyane cyane mu bijyanye n'amasoko. Icupa ry'amazi rihenze kurusha essence. Ibi si urwenya. Dukurikije amakuru yo mu mwaka wa 2024 n'ibihumbi 2025, litiro imwe ya essence yo mu rwego rwa 95 octane yaguraga miliyari 2.33 gusa. Ni ukuvuga nk'idolari igera kuri 0.6. Ibi bivuze ko ushobora kuzuza ikigega cy'imodoka yawe ku giciro kingana n'agakombe k'ikawa imwe gusa. Uretse ibyo, hari n'igiciro cy'ubukode bw'inzu kiri hejuru cyane. Kwimukira Riyadh kw'abantu benshi kwatumye ibiciro bizamuka cyane mu myaka ya vuba. Uyu munsi ku nzu iciriritse ifite ibyumba 2 mu gace keza ushobora kwishyura hagati ya miliyari 50 n'ibihumbi 80 ku mwaka. Ibi ni nk'amadolari hagati y'ibihumbi 13 n'ibihumbi 21 ku mwaka. Ibiciro by'imodoka ni ikimenyetso cy'icyubahiro muri iki gihugu cya Arabia Saudite. Nk'urugero, Toyota Land Cruiser ni ubuzima ku bantu benshi. Kugenda muri imodoka izwi cyane mu Barabu nk'umwami w'ubutayu. Ni ikimenyetso simusiga ko wageze ku ntego. Kandi niba ushaka guhamya intego nawe, igiciro cya Land Cruiser nshya ni amariyari agera ku 300, ni ukuvuga amadolari 80 gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku rundi ruhande, ushobora kuhasanga imodoka z'imyidagaduro zihenze cyane zihanganira ku isoko n'izo muri Dubai, nk'iyo bita McLaren, Ferrari, Bugatti n'izindi nyinshi. Plaque z'imodoka zimwe na zimwe zirahenze kurusha imodoka ubwazo. Ntibitangaje kubona abasheyike bishyura miliyoni z'amadolari y'Amerika kugira ngo babone plaque iriho nimero ya mbere. Reka noneho twinjire mu kintu abantu benshi bibaza. Abagore mu myaka 7 cyangwa 8 ishize, abagore ntibemerwaga gutwara imodoka. Ntibemerwaga no kujya mu nzu zerekanirwamo amafilimi cyangwa mu bitaramo bitandukanye. Ariko se bimeze bite uyu munsi wa none? Kubona abagore batwaye imodoka nshya mu mihanda y'i Riyadh byabaye ibintu bisanzwe. Itegeko ryo kwambara abaya ni ikanzu y'umukara ryakuweho ku banyamahanga, naho ku bagore b'Abasaudite rihindurwa kwambara imyambaro igezweho kandi y'amabara. Umugore w'Umusaudite witwa Rihanna Barnawi yanditse amateka mu mwaka wa 2024 ubwo yajyaga mu isanzure
Iki ni kimwe mu bimenyetso by'umushinga w'igihugu witwa Vision 2030 cyangwa se icyerekezo 2030. Gusa ntitwakwirengagiza urundi ruhande, nubwo uburyo bwo kugenzurwa n'abagabo bworoshye, imigenzo y'imiryango iracyakomeye ku rundi ruhande. Mu bukwe abagabo n'abagore baracyashingiranwa mu byumba bitandukanye. None se bimeze bite ku ruhande rw'abagore rero? Babagore bambara abaya z'umukara hanze, iyo bageze imbere bahinduka abantu bagatangaza, bameze nk'ibyamamare bya Hollywood. Bambara imyenda myiza cyane y'ibirori ivuye muri Chanel, Dior na Versace, bakarusha kurimba abakinnyi b'amafilimi bo muri Hollywood. Muri ibi byumba by'ibanga aha amafoto n'amashusho bibujijwe, barya ku buryohe mu bwisanzure bwuzuye. Tukivuga ubwisanzure aha, ariko n'imipaka igomba kumenyekana. Arabia Saudite iracyari igihugu gikomeye cyane kigengwa n'amategeko ya Sharia. Urutonde rw'ibyaha ruri hasi cyane. Ibi ni ukubera iki? Kubera ko ibihano byaho birura cyane. Mu by'ukuri biratinyitse. Ibyaha nko kwiba, gucuruza ibiyobyabwenge cyangwa kwica bishobora guhanisha kwicirwa mu ruhame. Ahantu hazwi nka Shop Square ni ikibuga cyiyicwa, si imigani ibingibi turi kuvuga. Ni ukuri kandi gutangaje. Inzoga zirabujijwe burundu muri iki gihugu cya Arabia Saudite. Kugerageza kwinjiza icupa rya whisky mu gihugu ni rimwe mu makosa akomeye ushobora gukora. Ushobora gufungwa, kwirukanwa mu gihugu ndetse no gukubitwa ibiboko bikomeye. Inyama z'ingurube ntiwazasanga. Gufatana ibiganza cyangwa gusomana n'uwo mwashakanye byo bimeze bite? Ibyo ubirekereza Paris niba ariho wibereye. Aho ushobora kwisanga kuri polisi ushinjwa kwica umuco n'imyifatire ikwiriye mu ruhame. Ariko nanone ni ngombwa kumenya ko mu duce dushya tw'ubukerarugendo, cyane cyane mu mahoteli ahenze cyane ku nkombe z'inyanja itukura, aya mategeko yoroshywaho gato. Amafaranga afite uburyo atuma amategeko amwe namwe adakazwa cyane bikomeye kandi hose muri iki gihugu. Birumvikana ko hari n'abantu bashaka ko iki gihugu kigira icyerekezo gishya kandi kigezweho. Umwe muri bo ni igikomangoma Mohammed bin Salman, uzwi nka MBS. Inzozi ze ni ugukura igihugu mu kwegamira kuri peteroli gusa, kandi kubera iyo ntego arimo kubaka umujyi rwagati mu butayu ugaragara nko mu mafilimi y'ubumenyi n'ikoranabuhanga, ayo bita science fiction. Uwo mujyi witwa Neom cyangwa The Line. Tekereza umujyi ufite ubugari bwa metero 200 n'uburebure bwa kilometero 170. Inyuma hawo hose hazaba hatamirijwe indorerwamo, wirebamo nk'ureba mu birahuri. Nta modoka, nta mihanda, nta n'imyotsi yangiza ikirere. Bivugwa ko hazaba hari tagisi ziguruka ndetse n'ukwezi kuremano imbere yawo. Birasa n'ibisazi nk'uko namwe muri kubyumva, ariko imirimo y'ubwubatsi yaratangiye uyu munsi wa none. Raporo za vuba zivuga ko umushinga wagabanyijweho gato ngo utangira ari gake gake, ariko icyerekezo kiracyari kwa kundi. Kandi uzi ikindi gitangaje kurushaho, Trojena, agace ko guserebeka ku rubura rwagati mu butayu, kazakira imikino y'impeshyi ya Olympique. Mu gihe hanze hazaba hari ubushyuhe bwa dogere Celsius 40, wowe uzaba ushobora guserebeka ku rubura ruremano mu mpinga z'imisozi. Arabia Saudite iragerageza kwerekana ko ishobora guhindura isanzure risanzwe ikoresheje ubukire bwayo. Reka dushyire ibigezweho ku ruhande maze twinjire mu mateka y'amayobera noneho, kuko mu butayu bw'iki gihugu hari ahantu hateye ubwoba abantu batinye kujya mu myaka ibihumbi. Hamwe muri ho ni Madin Sarel. Uzi Petra yo muri Yordania? Aha ni impanga yaho. Imva nini zifukurwa mu bitare zaduka mu bwoko bw'abanaboteya na Nobotian civilization cyangwa se Nobotian civilization. Mu myaka myinshi aka gace kafatwaga nk'akavumwe kandi abaturage ntibigeze batinyuka kuhakandagira. Bemezaga ko amagini ariyo yahaturaga kandi ko humvikanaga amajwi ateye ubwoba nijoro. Ariko uyu munsi wa none hagezweho mu bukerarugendo. Kurara ijoro rimwe munsi y'inyenyeri mu mahema ahenze ari hagati y'ibitare bishobora kugutwara amadolari 1000. No kuvuga agera hafi kuri miliyoni 1.5 by'amafaranga y'u Rwanda. Hafi aho hari akandi gace kitwa Arura. Ibyaremwe byaho byiganjemo umuyaga udasanzwe ndetse n'igitare cyiswe icy'inzovu. Bakita kandi Elephant Rock. Mu myaka ibihumbi yagiye itambuka byatanze amafoto meza ku bakoresha Instagram. Niba rero uri kuri regime y'imirire, Arabia Saudite si ahantu hawe. Mu by'ukuri ushobora kuhahurira n'ihurizo rikomeye. Ibiryo by'abanyagihugu byitwa kabisa. Ni ifunguro rigizwe n'inyama z'intama yose iherekejwe n'umuceri wa safran, kandi nibyo rwose. Ntutegereze gukoresha ikiko cyangwa icyuma hano. Ushobora kurebwa nabi n'abari ku meza bose, kuko ukuboko kw'ibumoso niko gukoreshwa mu bintu by'isuku yo mu bwiherero gusa. None se nyuma yo kurya wakora iki? Nkuko mubibona, jya wishimira amajoro y'Iriyad, kuko abantu baguma mu nzu ku manywa kubera ubushyuhe. Basohoka nijoro mu mazu y'ubucuruzi cyangwa muri cafe izuba rimaze kurenga. Ku muhanda wa Tahiriya nk'urugero, ushobora kubona urubyiruko rutwaye imodoka zihenze cyane cyangwa baganira muri Starbucks bafite ikawa zabo. Muri ubutaka bwa kera, uburyo bwo gutereta n'ubw'imibanire buratandukanye cyane n'ubw'ahandi ku isi. Mu mibereho ituje yashyizweho n'imyambaro n'imyitero, amaso y'Abarabu y'amayobera arimbishijwe n'irangi, agaragara gusa binyuze mu mwenda utwikiriye mu maso. Si amaso asanzwe, ahubwo ni ururimi rwo gutuza.
ubu buryo bwo kuganira bwakanguye abasizi mu binyejana byinshi, bukaba inzira ikomeye ihuza imitima ibiri, ivuga ibyiyumviro, amagambo adashobora gusobanura binyuze mu kanya gato nk'ako kurebana. None se ni iki gihishe inyuma y'aya matara arabagirana n'imishinga ya miliyari z'amadolari y'Amerika muri iki gihugu? Arabia Saudite irasiganwa n'igihe. Mu gihe isi irimo kuva kuri peteroli, barimo gukina ikarita yabo ya nyuma. Intego yabo ni ukuba nka Dubai ndetse no kwirenza. Ariko ikibazo nyacyo ni iki? Ese umuryango witeguye impinduka nk'izi zihuse? Intera iri hagati y'abasaza bakomeye ku muco n'urubyiruko rukoresha TikTok kandi rwumva injyana ya rap irimo kwaguka uyu munsi wa none ni ibintu bisa nk'ibidahuye. Ku ruhande rumwe hari abasenga inshuro 5 ku munsi mu misigiti, naho ku rundi ruhande hari ibihumbi by'urubyiruko rubyina umuziki ugezweho mu iserukiramuco rya MDL Best. Ese imihanda ibiri ishobora kuzahura kuko nabikubwiye mu ntangiriro? Ibagirwa Arabia Saudite waruzi, kuko nk'uko ubibonye Arabia Saudite ni ibintu byinshi birenze ubutayu. Ni ikibuga cy'intambara h'inzozi z'agatangaza, amafaranga ashobora kugura, zihurira n'imigenzi ikomeye cyane n'amafaranga adashobora guhindura. Wenda uwo mujyi wa Derain numara kozura uzaba igikorwa cy'ubwubatsi gikomeye mu mateka y'isi, cyangwa wenda imiyaga y'ubutayu izatwikira iyo mishinga itarangiye n'umucanga. Igihe nicyo kizabitubwira, reka dutegereze. None se wowe ubitekereza y'iki? Aha tugeze reka nsoze iki kiganiro. Niba ufite miliyoni z'amadolari, waba wifuza gutura muri uyu mujyi w'ejo hazaza, cyangwa ubona ari akazu k'izahabu gusa aho ubwisanzure bufite imipaka? Ibi nawe urabimbwira muri comment. Reka tubiganireho mu gice cy'ibitekerezo cyangwa se muri comment. Ngiye nk'ibisanzwe ndabigira bangati aha hakaba ku Nkomoko Official. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi.